Ebushanfo, hi Ghana SMTVGH. Message or like a comment, subscribe with a notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Pane da papa wo nsrim. Wode maasi di o matem. Wo di matem left and right. Odun kwa nim nyansa. Again wutimi di yebo grassroots. And nti wo that audacity. So obetimi di ba wo miatem. Kogina platform so anu di ba wo miatem. Nanso yama ho kwan. Nti aba ne sa. Na so to forma aboa bi aboni bi. Na me the youth no na me tu omofo. Delegate no na me tu omofo. Se anye bibia no drone e baaye no e ba beboae ma obi a wo car no that drone system no it me boae NDC chairman se nye drone na nko wi yen hwe Ghana ye educational system 2014 Mahama na net so enkwala dodo se ne failure e wo SHS wasi na omo tire no enkwala dodo se ne failure yen famra 2025 enkwala dodo se na asa failure nti ede mmoa no mo wode ma na me pese me fa sha akwanya we so na me bisa say teachers allowance no teachers professional allowance na omutua no will be all platform ni so obetimi update me no me ni Ghana ndimi enka ho ase omutua na omutua ya sen na omutua no asa na matwa me kasa no so obi a wo so wo update wo so no o ma me why teachers allowance entry yetwem Omontua good allowance bi asojafo ni nyina wetwam nurse di nyina wetwem mo bebi a Ghana na eko wa wo te Ghana bia aso wa dwuma mo bebi a Ghana na eko 4 years no 4 years na wo be di so no obi antati the bell because e dey atro e wudi sem ani nkontompo e dey ebu oman no e dey atro nkontompo ani wudi sem e no mo di ebu oman no me aya na ye me ya se Ghana youth na ho no omu nsu nyansa na omu hu nyansa because omo dey asori sem ani edi sem ene edi efra wo na adwene ni enti de bia de sofu bi beka na no na ye de bia de sofu beka no eno na ye de bia de when ene sofu beka no eno na ye de odifu bi beka no eno na ye but me per se di nyina ye hu di se oman ni mu no obi a wotimu bia penefu obi a wotimu bia nefu en wodi tim yen hu ye kura ni hu se judiciary system enema say na akoso yes Akufo-Addo the family and friends ye de Nyankopon ase se Akufo-Addo family and friends na ye ya anye bibia ne bo Akufo-Addo din ya betimi abo free SHS ye bo Akufo-Addo din ya ye betimi abo STEM ye bo Akufo-Addo din ya ye betimi aka 1G 1 factory 1G 1F ye betimi aka enti enne ye bo Mahama din ya den ye betimi aka ye bo NDC din ya asem ben ye betimi abo apata ho wo de me mfa ai Mahama nkoa me fa from Lawrence me abisi Mills na ma fa from Kufuor abisi Akufo-Addo ye bo Kufuor din a ye betimi aka Metromas ye bo Kufuor din a ye betimi aka school feeding program ye bo Kufuor din a ye betimi aka health insurance ye bo Kufuor din a ye betimi aka capitation grants Akufo-Addo nso ye bo a ye betimi aka free SHS na ye mo Mahama ede ni betimi aka Mahama first Mahama second ede ni betimi aka pad me ba e o secondary school ma catch you so wo gibia ono abehwe no because mo ade na papa na ye no mu emoja ene wo pe wo de akọ na bosomo no so na ye me ya say innocent souls bi ene omudi omu twa aso innocent souls bi ene omudi omu twa aso innocent souls because ukwada bibia bibisi bibia bibi kese bibisi wo Ghana bia yi ukwada and as asofofo no omo wa hefa
Wamumu hunadiana. Wama ye walk out. Wama be demonstration. Wama be press conference. Mahama. Jimmy say, pray no, playing crash ni si dabe. Mun kan sire mi si dabe. Eji ukwada ni si ye. Enyo only 8. Any si ye. Good. Enkwala na ekuwu ye, enkwala sisi na ewu ye no isi dabe. Esi ukwada. Mahama ene ne nkofo no asofofo no a omugu ho no no wusu bempa na exposition na eba na eye me ya sisi ase kan ye de bibia ko wura asofofo mu nti de asofo bia beka bia ye 31st eba ye be hye nkoma kese nkoma kakraka mami Germany ha ya meti se ka mi ba ye nyina mi hu se police ni jira ka kwan ho a o direct cars police ni bi ni ho jira kwan ho o direct cars baruko overspeeder ya becho kuku overspeeder ya becho adintra o ma upgrade system no say nyi nipa na e system no so mimiti hey me nja me ticket na me kofro train sisi ya menya problem na me kofro menya problem adintra a system no because of say NDC akrono ahye omumanti enunti ena nan so a omumpese ma baumia bibia ohihye bia betena so ena Ghana for isian say yempe nokure nti yempe baumia yempe se nokure ebe ye dwuma o Ghana ma Ghana ko na enim no na youth ne na ya na bisu omu bisu youth na wo Ghana no all because youth ni bi o ma dwunum omu nsua de eye o ma dwun se omu nim nyansa enso omu nsua de wo de yenhwa de kurube na kromfo ni kurubi wo ha kromfo kronu ni mana adinti ena Mahama betena so yi scam boys e wo Ghana nyina ya chi wo adinti na scammers e wo Ghana nyina ya chi wo ne ye bisa Mahama say sa refugees no okoji wo mu be gu Ghana no sika say no oje ye bisa no wotimi abeka ho asem da what is say you are raising ho asem da what is that koku ba akonum Franklin Kujo mu omo wanyefa omutimi kasa they are hypocrites because they have their platform every month they tell omoka nti se wo ye ordinary Ghanaian na wote ho ade e be ye ama wo we nya so mfaso me minim se Ghana sika me nya bi nida nti se me ba bi be ko free chesa ama we nya so mfaso a me pe se me ba bi be nya health insurance so mfaso me maami me ti ha nya se me maami yare akofo time me maami yare na ya frɛ me a anase kufo ado time me maami yare ya frɛ me a mbi sasa na health insurance na wu enwu ya minim share de wodi tweduane di na me de bre no emum enye de wodi ko hospital enenso we NDC fo abom omu nsua de enti omu mpese bibia be sisa woman na me de di manu sie no mesre minianom no any delegates no yesi di woni muto no ene edi ni gina tno no ano na sabo ani pia wotimi atulu champion 10 for Mahama obe champion say why dey unimu nyansa why dey unimu nyansa you have no respect for the constitution no a wo Ghana dey ye dey aba no a wo so ye constitutional lawyer no you have no respect for that constitution and you sabio esi edin ketia ka tro se kwotwa nwurawe a obewe uyo odwan esi edin ketia e ka tro se sabi uja onan a tetena di a obedi na ma yarga mon kasa look obia obeka say ye kosesa constitution mo obia kotetem bia wonimu nyansa we ye nto sebe obia obeka say mampani Mahama enkotetem bia wonimu nyansa. In fact, especially Abraham mampani Mahama nuamu atranse aka say on siki etetem Rollins a soja ban we soja tade go be transe in fact no obia suro say Rollins enyai mu but Rollins jamu emene democracy eye adwuma
and ye bet me the ancestors ye boa can say Ghana a beacon of democracy or Ghana we are singing especially Africa nyina man pani John Ajekum Kufuor na memwo ye papa Kufuor memwo ye papa Kufuor bebu man ye ka so bia bu man a Kufuor e bebu man na Ghana fo nya ho fa so free maternal care nie we nie school adan ni nyina achi no edu ye no Kufuor de to 8 years ene papa Kufuor wote ase Ghana fo nyina de obuo ma no na Kufuor enso abeye bi 8 years ono so wajako ene na Kufuor legacy free education nie ene akwan ampene Kufuor adwuma wo beye ye ene ne time so ye o si Ghana fo obuo maba beye bi o de ato okọ na wo de why have a view ohene a yetu ade so asan kofo abedi ade asase udi ade 4 years yetu ade so akotra fi 8 years wasen abai no wonder so no abetu nanu mutuo se onko biem enti wo ye obi a wo ye Ghana ni na hot your man na sa wo say I man pani Mahama on science constitution onko biem a wo ye atete kwa wo nim nyansa eno ye nto sebe you have no respect for the sovereignty of Ghana. Who need respect ma o man so yen so ye nya respect en fa ma o kasa sa bia wonim nyansa and onipa wonim nyansa no yen so if you have no respect for our constitution we will also have no respect for you. Yes nipa be ye bi wa meyeri nyina mampani Mahama osa constitution na 100 years kura wo bewu agya ho onka onnane bo da amemo papa ben ya amemo papa ben yes obisa Ghana na yes dollar ene kodwam dwadifo makofa ne ma begu omote ho tonko bia yenye sika ne de ato ene kodwam ene ma gudwam kona ko bisa se ene ma ben na ne bo yes ate so kona kope banche ene ayito tomato to na hwe ne bo ene dwadifo makofa ne ma begu obi enya sika ne de ato because economy no eye cosmetics ene aye economy no amemo papa ben amemo papa ben a yesi obi nko tetem amemo papa ben mama Ghana for yenwene ho ye nkonkoto aba ye koto aba ne yesi NDC for san to aso a so be it ye koto aba ne yesi yesisa ama Dr. Bawumi aba so be it the choice of Ghanaians mommy respect the constitution of the Republic of Ghana obia nkansem hunu ema ne ntoma mpani Mahama tirim wa be kan setetem bia na maka no pay wonim nyansa because mampani Mahama no ano owobuo e de ma constitution no enu nti na wo no ato na no mutuo se onko biem on seek re-election we ne legacy term or ye ni obetumi bia owi a wo de ato na wokọ na mai akoso atena se na stability and peace aye wo no na atimi ato aso ema obi si kofant bia ne obedi ni abenum ne wafunti ene ka ba akwa de be mawunti e kan sem hunu e wo ayi so se ema obi nko tetem oh yes, I will deal with you, Senia. What's the now fata? That's right, no pay. My mimbo remuna, me fa a human if you remember that Sebra Kaba no pay. Begin the Kwakude way, a jujum on movement in the morning. Oh, what you so? I was so from it, I say, Chef, would I want to have in the Muhiano? What life was a sound? Maybe we are come on, Debbie. We don't know what we are from the honorable. We never pour the soul for. We will give a new. When you saw them someone to Canada to do possess it, go home. No way, wife,